Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Shuti bakunzi bakundwa muryango mugari Dunia Anikote TV. Mu bice bitandukanye mu kimweremo nongeye kubasuza kandi nongeye kwifuriza kugumya kugubwa neza. Nongeye kwifuriza gutangira icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha muri rusange. Turagarutse rero muri aya makuru muri iki gitondo cya tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Amakuru yacu rero aribanda mu gihugu cy'u Burundi magingo haravugwa iki muraza ko nyuma tunyarukire muri iki gihugu cy'u Burundi hazwi nk'ahajya ngo hahagurutwa indege zo mu bwoko bwa drone zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uru rukerera rwa tariki 6 biravugwa yuko hagabweho ibitero n'inyeshyamba za Red Tabara zibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe uko byifashe, ese icyo gitero cyaba cyagwemo bangahe, ese byagenze byose rero tuba tujye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira ahazwi nka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turarebera hamwe impinduka zamaze gukorwa n'igisirikare cya FDNB, igisirikare cy'abashinganahe muri aka gace ka Uvira. Ibi byose rero tuba tujye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo 5 kwa 5 ndani kwa ndani kabisa. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira ahantu hitwa Cibitoki. Nyamuna Cibitoki haravugwa yuko FLN yamaze kongera kuhagaruka. Bariyo muduha amakuru uko byifashe. Biravugwa yuko rero FLN hano muri Cibitoki yongeye kuhafatirwa, yongeye gufatirwa abasirikare bayo nanone. Ibi rero ni ibikomeje ngo kugenda bishimangira ko FLN itigize ishira hano muri Cibitoki. Ibi byose rero tujye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Ngo ikaze we tujye kubana muri aya makuru muri iki gitondo cya tariki ni tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Zamura subscribe yawe kuri Dunia Anikote, asige tugende tubana 5 kwa 5 mu bice bitandukanye mu gihe mweremo abatara mu gihugu cy'u Rwanda, Burundi muri rusange, abatara mu mwerere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo mutorohewe, abatara mu mwerere Congo Brazzaville, Central Africa, Mozambique ndetse abatara muherereye hakurya y'amazi magari nka United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbasuze kandi kankomeze kubifuriza kugumya kugubwa neza. Turagarutse rero aya makuru yacu muranyemerera tuyahere ku gitero ngo inyeshyamba za Red Tabara, izi nyeshyamba zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Nevan zamaze kugaba igitero karundura, ngo igitero simusiga, igitero gikomeye cyane ahazwi nkaho igisirikare cy'u Burundi cya FDNB cyajyaga gihagurukiriza ngo drone zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwirukana abarwanyi ba 23 muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero nkuko tuyakesha imboni yaduhaye hano muri iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko ku isaha ya saa ubwo ku itariki 6 murumva ko twe twamaze kwinjira mu wundi munsi ku isaha ya hariya Repubulika Iharanira ku isaha ya saa 7 mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko rero iki kibuga cyajyaga gikoreshwa mu guhagurutswaho indege zo mu bwoko bwa drone CH4 cyagabweho ibitero bikomeye cyane n'inyeshyamba za Red Tabara. Ni mu gihe rero igisirikare cy'abashinganahe cya FDNB cyo cyamaze gutangaza ko ngo atari Red Tabara, ngo ahubwo ari bamwe mu basirikare b'inyeshyamba za 23 ngo bamaze kwinjira muri iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka biravugwa yuko ahangaha rwose ngo haguye umugabo hagasiba undi, ubwo Red Tabara ngo yamaraga kwambarana n'iki gisirikare cya FDNB hano kuri iki kibuga cy'indege kizwi nk'ikibuga gihagurukirizwaho drone CH4. Ni imirwano yamaze amasaha 2. Bivugwa yuko rero Red Tabara yamaze kwinjira ndetse no gusesera muri iki gihugu cy'u Burundi. Bikaba bivugwa yuko rero iyi Red Tabara icyo igamije iri kugenda yinjira mu duce turi strategique tugiye dutandukanye. Niba mwarakurikiye makuru yatambutse mu gihe cyatambutse, murabizi neza ko twabwiye ko Red Tabara yagaragaye ahazwi nko ku kibuga cy'indege kiri international cy'u Burundi aricyo Bujumbura. Magingo ya rero niba Red Tabara itangiye kongera kugaragara ku bibuga by'indege nk'ibi ngibi bikoreshwa mu ntambara, twavuga yuko Red Tabara hari ikintu yaba igiye gukora muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse ko uyu mutekano w'igihugu cy'u Burundi nawo waba watangiye kugerwa ku mashyi. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi nacyo gikomeje gukora impinduka ndetse
n'impinduramatwara mu buryo bukomeye cyane ahazwi nka Uvira. Amwe makuru rero atangazwa nk'uko rero iyi mboni yaduhaye aya makuru ku mupaka Gatumba, umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Biravugwa yuko rero haraye hatambutse imodoka zigera kuri 6 zari zivuye muri Uvira zerekeza mu Burundi. Bikaba bivugwa yuko rero ngo izi modoka ari imodoka zo mu bwoko bw'amakamyo zari zirimo abasirikare. Rero urujiro rwakomeje kugenda rugaragara, benshi bakomeje kugenda batangaza ati ese igihugu cy'u Burundi cyaba gitangiye gucyura abasirikare bacyo? Ese igihugu cy'u Burundi aba basirikare kuki cyabakuye muri Uvira kikabasubiza iwabo? Ati byifashe gute? Ese ni inkomere ziri gukomerekera Uvira? Ibi ni ibibazo byakomeje kugenda byibazwa na benshi rero. Gusa icyagiye kigaragara nuko ngo aba basirikare batashye ari bazima nyamuna. Waduhaye aya makuru yatubwiye ati aba basirikare batashye ari bazima, ndetse benshi bari bafite intwaro zo mu bwoko bwa AK47. Ni amakuru rero dukomeje kugenda dutohoza turebera hamwe. Ese FDNB yaba inaniwe urugamba ikaba yisubiriye iwabo? Ese byifashe gute? Ese General Neva yaba ari icyo gihe ngo abone neza ko igihugu agiye gutera inkunga kidashobotse akaba atangiye gucyura abasirikare bacyo? Ibi byose rero nibikomeje kugenda byibazwa, natwe tukavuga ati tugende tubigarukaho 5 kwa 5. Aya makuru rero nkuko tuyakesha imboni batubwira ati izi kamyo 6 zose zari zuzuye abasirikare batashye rwose ngo mu rukerera rw'uyu munsi wa tariki 6 ku isaha ya 10 z'urukerera ku mupaka Gatumba. Ubwo abariyo muraza kutubwira neza niba namwe aya makamyo mwayabonye. Ngiye nabonye umutaramu yamaze kuma n'amavideo, ndagenda nyabashyira muri groupe mugende muyabona nyamuna. Na makuru aba yizewe kandi afite evidence cyangwa ibimenyetso. Tuba tugomba kugenda tuyagezaho 5 kwa 5 mukarushaho kugenda musobanukirwa akantu ku kana. Reka tunyarukire ayitwe rero mu Cibitoki rero haravugwa yuko abarwanyi ba FLN bari barahungiye mu ishyamba mu kibira bongeye kugaruka muri aka gace ka Cibitoki. Amakuru aturuka yo nkuko abitangaza, biravugwa yuko mu rukerera arugwa tariki 6 hongeye gufatirwa abasirikare bagera kuri 7 muri aka gace ka Cibitoki ba FLN. Amakuru nkuko yatanzwe n'imboni dufitariya mu gace ka Cibitoki, biravugwa yuko ngo ubwo FDNB yari mu iperereza rikomeye cyane ndetse n'ubutasi bukomeye cyane muri kare agace ka Cibitoki, ngo dore ko ari agace kari karabazwe n'iki gisirikare cya FLN. Rero ngo nibwo iki gisirikare cyakozemo operation akomeye cyane, asigaye kiyafatira bamwe mu basirikare ba FLN. Mbibutse neza ko iki gisirikare cya FLN cyatandukanye na FDNB ubwo FLN yari yanze gufatanya na FDNB kujya kurwanya M23 ahazwi nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibwo rero iki gisirikare cya FLN cyatangiye gucana uwaka n'aba barwanyi n'iki gisirikare cya FDNB cya Repubulika y'u Burundi. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bitungurana, kabiri kuvugwa ati SFLN yaba yagarutse muri iki gihugu cy'u Burundi ije gukora iki? Ni mu gihe benshi bakomeje kugenda bavuga yuko FLN ishobora gukorana na Red Tabara bagahirika ubutegetsi bwa General Neva. Ibi nabyo nibikomeje kugenda bivugwa. Ese birashoboka ko FLN yafatanya na Red Tabara bagahirika ubutegetsi bwa General Neva? Mbibutsa neza ko uyu General Neva afite amatora ari mu kwezi kwa 7 niba natibeshye mu mwaka 2027. Aya matora rero na matora mukuru w'igihugu. Aya matora bikaba biri kuvugwa yuko Red Tabara ndetse n'abafatanyabikorwa bayo badashaka ko aya matora azagerwaho. Ibi ni bikomeje kugenda bigarukwamo. Ni mu gihe bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva bavuga yuko FDD CNDD bihariye imyanya muri politiki ndetse ko ngo bakomeje gukandamiza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FDD CNDD. Rero nkuko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva bakomeje kugenda batangaza aya makuru, baravuga bati FDD CNDD
yihariye imyanya yose yo mu butegetsi ndetse iyoboza igitugu abaturage ikora ibyo ishaka. Ati rero bityo nago FDD-CND ikwiye kuyobora manda ikurikira 2027. Ibi rero natwe tukavateka tugende tubigaruka 5 kwa 5. Reka mbashimire kambifurize kugumya kugubwa neza. Kambasabe kuzamura subscribe zanyu ukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana y'imigisha nibikomeze kubana namwe.